Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party gibadan apa kalama jong ka Regional Democratic Alliance ha ka jinga kunduk lang ne ka janmiet singi ublay kalai terik penai leber arajar khat khandai ha yingsa jong Presiden ka UDP Dr. Dan Keparoy hanong ba Shillong kila shemi karai banjet upat tenuel dakhar kum CM ubla job la South Sien Kinti na Shela constituency. Dr. Dan Keparoy ha jinge keren bagila pathai kubor hadian balawai ke jinge lang ulai thu bakhnang ban penhoni kinoy lam bakham khli ke UDP ubla job ha kini Kinti kum ke MDC shaka ying dor ba thawan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ke UDP kala menjur ban IT ka kam CEM Mar Arsnem shoba polling do ublong working president ke UDP bat shoba Tito Starwell Khan ublong president ke UDP East Khasi Hills District kat bai ki dikhot ka executive committee ne ki executive member la menjer ba South League lech ka UDP bat kawai syaka HSPDP ki MDC ringkat bagi leaders party lerai ba ya ka CM ini ibat tinggal kan berkat ini tak sistem komusiam bahadin kata ini share happen jom bapol bat titas marasnem kata di berkai parti jungi kayo santri posiam ya kan ini IT haki MDC manager mana lagi komiti yang dah meski ketika jungi kendu ke Bandingkong jong ketika parliamentary party jong ke UDP ada bagi MDC belang sudah berjit jong ke parti kemudian Andrungut plus Uwei independent pelapan no ialah dia buat dia berpatau dia ke hari ini jinglang nilai keren capang ke leadership ya ke parliamentary party buat nang dah kejing penbet ya jing bakam ya ki EM kat kum ke mandate ke bau buat nong tabut lai dia kejing penbet kelong ba kandon harga senem ke ba Ningkong sistem shop ya ke leadership pensiun tidak ba tenwel dakhar MDC na Shela bat nang dopat Mar Arsnem saya berpati pada arngun ki senior leaders jangka parti di government mengabat ubah titas khat di nalo kata parti kat kum kejing penbet kan yo ki IM santri ki post jangki IM kebakentup ya Uwei nak HSPDP kebangidan lang hak RDA Regional Democratic Alliance kata ketiga right now kejing kedua lang ber jong ke group kebamut jong ke RDA bat ke group PDA kebamut NPP plus PDF plus independent kan long masyarakat ni hayin jong parti presiden ini pon ribu